hei hi akasvani aizolani chanchin thar achiar tu civil ruata tun mai ru sur thipuitlele real tla khan Mizoram chunga district ranga chena inja thum somruk pariat chuang atichia aizol chaltlang Presbyterian kohran biak inanga Presbyterian Church of India PCI Biennial General Assembly voisomli pangana man mek chu zanin hian atriakang Lok Sabha in thlan tho thumna campaign thei hun hununga political party hruai tu te thanem ngai takin an campaign mek US President Joe Biden and India economy nung tol anga asoi chu External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar chuan adik lo thu asoi tun haya ruwa sur thipuitlele real tlak khan Mizoram chunga district ranga chena inja thum somruk pariat chuang atichia District Management and Rehabilitation Department how to te soidan chuan inrin nia thipuitlele real tlak khan Mizoram hun ranga chiat na thanin chimlam lunglei sia hale longtlai ba kha na thial te po tuamin serchi pa po chena in chia om nual bok ani atuar na saber chu Khozol district ania in chia om nuala sial ho khuwa hria thechina in somruk pariata chia hengzinga hian in panga chulu atlak lovin chuasan ania tlangpui khuwa in somnga panga chein district chunga in chia zongjong hi za somni pariat ani thirwale real thok awang hian hria thechina longtlai district a chena in somkua pakua chia in chajinga atamjok chu thom thata luazui tlak ania siaha district in somruk pakua chia in Aizol district in somli a chebokani Mami district a chuan chena in somni pakua chia Champhai le Saitwal district a chena in ti chiat oma se district dang ang em chuan antuarna lutuk lo ani lunglei district a chiatna na salutuk thlenglo ma se district thunei tu ta chuan chiatna te naw som panga a thleng ti thu andonga DM an Arlamin zonal officer aruat te chuan anbial chung thewa ma langhalin silpolin a khungai te chu silpolin an penghal zela hengte hilungrem chimle in chung chiate ani hloma report hila khomek zel ania zobok lungsen bolia lungchem mam tele thingfal khuwa te chiana te naw hi a thlengani thamasa April atanga ruwa sur thlitele real tlawang khan state chunga mun ranga in sang khazani vel a cheto nia hriatania hengbaka hian kol phetha pek na mun ranga chia awoma kong chia om nual bok ani Nimin Khan Champhai khopui chom tu tuipui lui fin tu keilung lia lui nar then fai na natlanga thonia Safe Champhai Committee bultumin Champhai veng ranga thalai rual abikin zirlai mi zachuang natlang henan thok chuakani Champhai veng sang le Champhai karot venga tanga lui teluang tha pahni dung thui tak then fai nia bol hlo chi rang an char khom te chu lir thei mangin dumping ground a pai ngal ani hemi malam hian Champhaya zirlai tlom ngai te chuan inrin ni voin ni luite koma bol hlo then fai na hi an lo thok to ani luidung then fai na tlanga thok te hian mi puin hena ngen na siamin Champhai tui tlan ber tui pui luidunga bol hlo chitin reng pai ani thin chu poin ti thule heng bol hlo te hi atropin risel na atan po athat lo thu antar langa danzom lova Champhai khopui tui tlan ber tui pui le afin tu keilung lia luidung ba ka anmani fin tu kortele a chevela bol hlo pai mai thin ta chu tu nuwa chuan pai to lo turin an ngen ngal bok ani kumin kum tira tanga thlui April thatop thleng khan Aizol SP enkol na nuaya police station rang pakua thu buai zialu zali somkua pariat awma hengzinga hian ruk thu buai zialu tomberin pokso khe somni pathum zialu ani bokani Police station rang Aizol Bongkon Darlon Kulikon Sairang Sakoldai Vaivakon le Aizol West Police Station atanga thudon danin kumtira tanga April thatop thleng khan thubuai rang somni panga zialu ania hengzinga hian ruk thubuai za somruk panga omin atambera MLP ek noya thubuai zialu somthum pakua awma pongsual thubuai paruk zialu ani bokani Aizol SP enkol na noya police station rang pakozinga hian Bongkon police station a thubuai zialu atambera thubuai za somnga pakhat zialu ania Aizol police station a thubuai za somli pariat zialu ania Vaivakon police station a thubuai somriat panhi zialu ania Aizol West police station a somthum parukle Kulikon police station a thubuai zialu somli awma Sialsuk police station a thubuai somle Darlon police station a thubuai pakua ba ka
Sakordai Police Station a case paruk zia lu a ombok ani Aizawl Chaltlang Presbyterian Kaushan biak inangha Presbyterian Church of India PCI Biennial General Assembly voisomli pangana man mek chu zan in hian achia kang Biennial General Assembly voisomli pangana hi ningani khan tanin thupui chu Dai Kingdom kham tiania ningani chokmadar kuwa atanga chonudar khachungin Executive Committee anthua chonudar nia Nomination Committee thulein zana General Assembly honnain khom buat sai ania zirtob nile nimin nilengin rorel ania zana wantlang pathian biakin khom ani zan khan tharau lam thupui Reverend Ro lian thanga lal simin asoya tukin jingkar hian lalpa zanria sacrament kil ho anianga choma chonhule zana te wantlang pathian biakin khom aumle donani zana moderator kal chuakin pathian thucha asoyanga in khoma piangin Mizoram Synod khoir baka zaipol sang te an zai don ani PCI General Assembly sanghi somni panhi report in atarlan danin Presbyterian Church of India PCI hnuai hian Synod somle Provisional Synod panhi au meka Meitei Singluk Presbyterian Church Synod hi anram buai wangin anin hnuk doka chu wang chuan PCI hnuai hian Synod som au mek ani Central Waimakum Puan Committee chuan tun hnai khan rui hlo thanem takle rui hlo kai hnoya mi hring somli panga an mana heng an man te hi thunei tu te hena pek ni in then khat ero chu Central Waima Counseling pek an ni Central Waima thu chua tarlan danin Central Waimakum Puan Committee in tun hai rui hlo le akai hnoi an man te hi heroin hong som pakhat le tik tak som ni pakua ba ka alprazolam mum som paruk le nitrazapam mum somli pariatania ku varo truck trip riat bek zakwa somriat pali le teaching pen layaman gas cylinder somli pali aumbok ani Central OMA chuan rui hlo kai hnoya anman then khat hi Central OMA Counseling pek anni thu soin Synod Social Front in Central OMA Councillor ada Councillor hian rui hlo kai hnoya man te hi nitin counseling apethin ani chanchin thar hi Akashvani Aizawl atanga puan ani Lok Sabha in than tho thumna campaign thei hun hununga political party hruai tu te thanem ngai takin an campaign mek Lok Sabha in than tho thumna hian state somle Dadra an Nagar Haveli le Damanan diu UTI ate May ni sari khian vote thak ani ang Nimin Khan BJP hruai tu Amit Shah chu Gujarata a campaigna BJP chu India ram chunga chi le kuangtin mason na tiam tu ania India dan puin nam nu fual te tan chanvo a hausak chu BJP sarkar chung chuan chom nun reng ani ang ati Congress hruai tu Priyanka Gandhi Vadrai point Banaskantha wantlang in khoma an party chu lo nei tu tele kun na thok tu te tan ading tlat don ani atia an sarkar ni chuan lo nei tu te ta na hlok tura thlai thar hral man bi thia tur commission ngel nget din ani ang ati Nimin ve Khan Bahujan Samaj Party BSP President Mayawati point Akra wantlang in khoma ramme puita chuan thilman tole na tho tur omlo chu an tuarani atia BJP policy kalsual chu sumdong te naule alai holten na satakin an tuarani ati Karnataka a JDS MLA HD Revana Prime Minister Louis HD Devegowda fapa chu meiche khoi khemle rukbo thu buaya man ani Revana hi Nimin Khan court in bail lailok adil na anol nuwa Special Investigation Team chuan anman ngalani HD Revana hi meiche khoi khemale rubowa pu ania a meiche rukbo hi HD Revana personal assistant in atangin police tenan chan chuak ne soi ani HD Revana fapa Pras Uwal Revana po meiche khoi khem chungchanga bok SIT 10 anve mek ani Jammu and Kashmir Poonch District Sridhar Muna Mifir Fiakten Air Force Lir Thei Anbei Jammu Akashvani correspondent Soidanin Mifir Fiakte hian Air Force Lir Thei Patni in Zui Chuan Lobeya IAF Sipai Pangain Liam Antuara Anzinga Pakhatchu Adin Muna Thawak Lo Nge Nge ni Mifir Fiakte hi Beilet Ngal Ania Silaina in Kapton Nasaleya Chanchin Bua Sailai hian Thian Om Hriat Aniri Lova Chanchin Kim Chang Nga Mek Ani Helai Muna hian ni Kumlam Khan Mifir Fiakten Sipai Anbei Nasaleya
kumina chuan tunami hi mifir fiak te beina lian tham masaber ani US President Joe Biden an ramdang hlauna an nei chuan India economy ati hnung tol anga asoi chu External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar chuan adik lo thu asoi Media House in an komna Dr. Jaishankar chuan India chu ram in hong takani thua soya khovel chanchina po India chu chile kuang in ang lo tak tak kuwa khom tu ani zo kani atia India economy chu akal on lo tin US President pu na chu achang let ani tun hai khan US President Joe Biden chuan India le Japan economy mason na tur chu ramdang an chi luat tukna in adal mek ni in asoeni chanchin thar puan ti tom han chanchin tlang pui tun hai ruwa sur thi pui tlele real tlak khan Mizoram chunga district rang chena in zathum somruk pariat chuang ati chia Aizol Chaltlang Presbyterian Koshan Biak Inanga Presbyterian Church of India PCI Biennial General Assembly Voice Omli panga naman mek chu zan in hian atriakang Lok Sabha in than tho thumna campaign thei hun hununga political party hruai tu te thanhem ngai takinan campaign mek US President Joe Biden and India economy hnung tol anga soi chu External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar chuan adik lo thu asoi chu ti jong chu chanchin thar kan puan thei chu ani